Pozdrav svima. Evo me ispred Orlovačkog vodopada na Orlovačkom potoku. On je malo nizvodno od ovog vodopada Fruškogorac, jedno sigurno oko pola kilometra. Lepa stenska formacija sa dve kaskade, a vamo se Orlovački potok uliva u Dobri potok. A tamo desno je vodopad Dobrog potoka, jedno pola kilometar od samog ušća, što se kaže. Orlovački vodopad je veoma zanimljiv i, što se kaže, malo nesvakidašan za Frušku goru. Ima ove dve lepe kaskade, velika lepa stenska formacija, visok jedno između 3 i 4 metra nije, ali poprilično bogat vodom, i naravno dolazi se iz pravca Crvenog Čota preko naravno stene Orlovac i može tuda, a može, ja sam išao pored samog potoka. Toliko od mene sa Orlovačkog vodopada. Vredelo je doći do ovde i uživati naravno u prelepom ambijentu Fruške gore i samog potoka i vodopada, i ima dosta i kaskadica. Jako zanimljiv potok Orlovac ili Orlovački potok. Do sljedećeg videa, vidimo se, čuvajte prirodu.